Yan yellow but Bendon Guru Man Lakapor. Yan yellow but Bendon Guru Man Lakapor. Yan yellow but Bendon Guru Man Lakapor. Kaburo how Kabra Gunsi Bakui. Kita ketemu pa berikut manusia bakoi. Amin. Mupa cumi. Mupa boleh kalau bakoi kita cumi. Teman iman cumi kalau kapon cumi. Hamdu mubarak. Doa kita cuma cumi pada kasih. Berdoa kita cumi. Kembali kita kasih. Berdoa kita cumi. Reda kepada kita kasih. Kublai Kumaria, kepada kecilnya terakhir berhala pilihan berikutnya berlaku dosa bocor hal Yesus kemaria berdiri oleh Tuhan dan Tuhan minta pengajian dunia ngangit hamle par bor menentang kemen berdakendel Yesus berlaku Trajumi ya bermusik ya bahkan kemarin tersudi ya bahasa yang bagus beratus asal naik ya berteriu laya siapa ya kasih pada bahkan ya ulaki siapa yang memulai baru nang tahu mana bisa dibayar yang jam sisir berkuat kepala kaki Haga Yesus ke buku cakap maupun haga cuma berdoa dan berjikut amin. Bapa berjikut ngadwa biar berkesan kami berjikut unbile jami utai lalu Yesus matbiar dan berjikut jangan berdoa. Namarga jin shashito makod sajan. Terus ini beliau berdoa. Namarga jin shashito makod sajan. Terus ini beliau berdoa. Namarga jin shashito makod sajan. Terus ini beliau berdoa. Namarga jin shashito makod sajan. Terus ini beliau berdoa. Namarga jin shashito makod sajan. Terus ini beliau berdoa. Namarga jin shashito makod sajan. Terus ini beliau berdoa. Namarga jin shashito makod sajan. Terus ini beliau berdoa. Namarga jin shashito makod sajan. Terus ini beliau berdoa. Namarga jin shashito makod sajan. Terus ini beliau berdoa. Namarga jin shashito makod sajan. Terus ini beliau berdoa. Babam jikut. Ngadwa yang berkesan kami siap mencintai kulit jumi putra Tuhan Yesus Kristus berbiak mentang pop jumi berjumpa berterima Nama kajian sosial pakai saja. Tulis ini pada berterima Nama kajian sosial pakai saja. Tulis ini pada berterima Nama kajian sosial pakai saja. Tulis ini pada berterima Nama kajian sosial pakai saja. Tulis ini pada berterima Nama kajian sosial pakai saja. Tulis ini pada berterima Nama kajian sosial pakai saja. Tulis ini pada berterima Nama kajian sosial pakai saja. Tulis ini pada berterima Nama kajian sosial pakai saja. Tulis ini pada berterima Nama kajian sosial pakai saja. Tulis ini pada berterima Nama kajian sosial pakai saja. Tulis ini pada berterima Kopa berjikut. Ngaturwa yang berkesan kami siap mencintai kulit jumi terakhir Raja Yesus Kristus berbiak mentang pop jumi berjumpa berterima Nama Yesus tempat di sajamu tulis yang berdoa berterima Nama Yesus tempat di sajamu tulis yang berdoa berterima Nama Yesus tempat di sajamu
Jilong Lay, Purpede Jumi, Trai Raju Yesus Kristus, Pembiaran Tari Wak Jumi, Jogopete Lawai. Nama kejing syastam bakwa dari sabtu. Tulis ni pada bapa di basitam. Nama kejing syastam bakwa dari sabtu. Tulis ni pada bapa di basitam. Nama kejing syastam bakwa dari sabtu. Tulis ni pada bapa di basitam. Nama kejing syastam bakwa dari sabtu. Tulis ni pada bapa di basitam. Nama kejing syastam bakwa dari sabtu. Tulis ni pada bapa di basitam. Nama kejing syastam bakwa dari sabtu. Tulis ni pada bapa di basitam. Nama kejing syastam bakwa dari sabtu. Tulis ni pada bapa di basitam. Nama kejing syastam bakwa dari sabtu. Tulis ni pada bapa di basitam. Nama kejing syastam bakwa dari sabtu. Tulis ni pada bapa di basitam. Nama kejing syastam bakwa dari sabtu. Tulis ni pada bapa di basitam. Kok pabam jukun. Nalwa mi akne pakasna, kamsi macam lay, Purpede Jumi, Trai Raju Yesus Kristus, Pembiaran Tari Wak Jumi, Jogopete Lawai. Nama kejing syastam bakwa dari sabtu. Tulis ni pada bapa di basitam. Nama kejing syastam bakwa dari sabtu. Tulis ni pada bapa di basitam. Nama kejing syastam bakwa dari sabtu. Tulis ni pada bapa di basitam. Nama kejing syastam bakwa dari sabtu. Tulis ni pada bapa di basitam. Nama kejing syastam bakwa dari sabtu. Tulis ni pada bapa di basitam. Nama kejing syastam bakwa dari sabtu. Tulis ni pada bapa di basitam. Nama kejing syastam bakwa dari sabtu. Tulis ni pada bapa di basitam. Nama kejing syastam bakwa dari sabtu. Tulis ni pada bapa di basitam. Nama kejing syastam bakwa dari sabtu. Tulis ni pada bapa di basitam. Nama kejing syastam bakwa dari sabtu. Tulis ni pada bapa di basitam. Play buku Blame the Lord, blame the Lord. Tulis ni pada Purpede Lawai. Blame the Lord, blame the Lord, blame the Lord. Tulis ni pada Purpede Lawai. Blame the Lord, blame the Lord, blame the Lord. Tulis ni pada Purpede Lawai. Litani jaga jingisin ay jingblay. Watching is nay jingblay ka bakar soy nagsyade mo kupapam jikon. Tulis ni pada Purpede Lawai. Watching is nay jingblay ka buram pakraw tam. Niaro ijin kraw Jumi, Raju pap nga sinya hami. Nashanya Ami, Watching is nay jingblay ka jing mayabam la syampang. Nashanya Ami, Watching is nay jingblay ka umpaliw bakar soy nagijing maya jaga Trinity bakon. Nashanya Ami, Watching is nay jingblay ka ba umla ban syampang daki bruna daki angel. Nashanya Ami, Watching is nay jingblay ba mi ka jing imat ka jing kemen. Nashanya Ami, Watching is nay jingblay ka bakam kor banya ka beneng. Nashanya Ami, Watching is nay jingblay ka tulong ki kam phala ba jing phala ba ro. Nashanya Ami, Watching is nay jingblay ka bakan top ya ko pertay ba ro ka way. Nashanya Ami, Watching is nay jingblay ba wan yar syak pertay ha kador ka kten malawan long do. Nashanya Ami, Watching is nay jingblay ba mi na kadeng mong ka donor Jisu. Nashanya Ami, Watching is nay jingblay ba don hapo ka donor Jisu ba dam jing isan ay kam tam kinang pom. Nashanya Ami, Watching is nay jingblay ba don ha ka Eucharist ba khoy. Nashanya Ami, Watching is nay jingblay ha ka palaseng ya ka palang ba khoy. Nashanya Ami, Watching is nay jingblay ha ka baptisma ba khoy. Nashanya Ami, Watching is nay jingblay ba pen man hok yangi. Nashanya Ami, Watching is nay jingblay ba sanrani ki jing im jungi. Nashanya Ami, Watching is nay jingblay ba kudop yangi kam tam hatamir ka jing yam. Nashanya Ami, Watching is nay jingblay ba ayangi ka jing im ba ne junom. Nashanya Ami, Watching is nay jingblay ba don rengkat bat ni haman ki benta ka jing im jungi. Nashanya Ami, Watching is nay jingblay ba yada yangi na ka ding dujong. Nashanya Ami, Watching is nay jingblay ka atiar ka jing kala ka ba mun kinong po pe donod. Nashanya Ami, Watching is nay jingblay ka jing lango ki angel bat ka jing bom syampang ki rukhoy. Nashanya Ami, Watching is nay jingblay ka jing bom la syampang ki jing mayaw play. Nashanya Ami, Watching is nay jingblay ka basay yangi na ki jing janjar baro. Nashanya Ami, Watching is nay jingblay ka thlong ka jing super ka jing kemen jungi. Nashanya Ami, Watching is nay jingblay ka bakot yangi na ka jing suda siya ka jing imba
basisha. Ngashania amin. Watching is nating play kabakan topia barok ki mati jungu. Ngashania amin. Watching is nating play kapan singat jung barok jeng tau play. Ngashania amin. Watching is nating play hakaba barok yaching is an a. Ngashania amin. Watching is nating play kajing tingan bathiang yakito ki baling aman sim. Ngashania amin. Watching is nating play kajing kermen kito ki bado jing kermen. Ngashania amin. Watching is nating play kajing jathat kito ki basyam jenjar. Ngashania amin. Watching is nating play kajing pelat na ki klam. Ngashania amin. Kos nabat ko batot na kadono jong Jisu panlong katamay kajing isan ay yangi. Ngashania amin. Kos nabat ko batot na kadono jong Jisu panlong katamay kajing isan ay yangi. Ngashania amin. Kos nabat ko batot na kadono jong Jisu panlong katamay kajing isan ay yangi. Ngashania amin. O Blessed Sacrament, we worship you. O Blessed Sacrament, we adore you. O Blessed Sacrament, we glorify you. Eucharistic Jesus, present in this mystery of love, we bow our head in adoration. Thank you, Jesus, for inviting all of us to be in your company this afternoon. Lord, we believe that you are truly present in this sacrament with all your might, with all your glory, with which you created this beautiful world. And every creation wonderfully proclaims your mighty deeds. Along with all creation, we too join in thanksgiving, in adoration and praise for all that you are doing in our lives. Lord, we come to you with all our hearts, full of gratitude, along with all our pains and sorrows, our afflictions, sicknesses, and all that trouble our minds and hearts. Jesus, we ask you to extend your mighty hand upon everyone who needs your grace, especially people who are sick and suffering, people who are hospitalized, people who are battling with their life, people who lost direction in life, people who are in abject poverty, people who are on the lookout for jobs, people who have lost meaning in life. Lord, we bring you all our sufferings, our pains, all our sicknesses. We also bring you, Jesus, all the prayers that we have in our minds, along with all the prayers offered in this retreat center. We bring you the needs of this retreat center, the ongoing works and the upcoming programs of this retreat center. Lord, we ask you to bless them all. Especially we pray for the upcoming inner healing retreat that we are going to have on this weekend, and all the people who will be participating in it, and all the animators who will be associated with it. Lord, we ask you to bless all these endeavors of ours, that your mighty deeds will be made known to everyone in this campus and to all the people of this region. Surrendering all these prayer nations at your feet, once again, we thank you, we praise you, adore you. Hallelujah, hallelujah, Jesus.
รองห้องตาบริคุณประดมสิบคุณ อันยารอยังตรายที่สุคริสต์ Amen.